Ia mta pule no u faitau ne iai. Ole nanga le mai whapalangi o le tupe fitu se lau 5 afe. O lea au mai whapea ua na sainia e le tamaitai former MP o le tumalo sa whakatanu me momoa. Le nanga le mai whapalangi mai whapea former MP withdraw 750,000 cash sa whakata 1. Ya, se kako whaasoa iai i lea fo imta pu e amatai tatu tanonga ni taia. Ni e whiwhi. Apita mea re lau whionga reota. Ia, o te tatonu tu le pai. E wai tātou te alo i la tātou lau. Maria. E le whapea a whaasinga whapela i le o le a whi alfa i le whainga o tātou whamtalanga i le vaenga. Ora mea sa oa ia. A whai e moni le whamtalanga na. O matoa e u whanau no ala wala ui e se sui o le. Sa MP ai nofo ma whai le tu ngā tūlanga whapea. Langa i le tala whenga i le sao. Tai. E pe o lo una nganga malo una i loa iai. Tau pui la ona whai asu su e ngā whai ai moni ia. O le taliala o mea na ia. O na e eitu la whono mea. Mani, mana tua fo i leota len so o ma le melena o mai fo i piu masalomia ia le se laudi mas fo le mai nai le pero so o ale mena ia ma le vaanga le ma fanua la se fina o te piam le ngalo leota e tatou te alo le atala au a fai o le upule a fai just in case and in fear e whaamaonia. This is all here saying le mele nei. E le I au maia se moli mau tutu o ni evidence from court. O leanga le wa expose mai le observer nei mea. A whaila ai whaamaonia e moni ua whaamaonia mai le whaamasinonga ma whaamaonia soli ngā tulafono. Ia o le tulanga o mea nei o avelo e whaile morianga. Ai ia kamantua foi ua whaafia na whaamaonia le newspaper le ala observer i le la exposinga o tala pepelo. Wano mawai foi nele tai au. Wa iaila ni tele ni tustusinga foi e tangata. O pau lau comments na watu iai. A whai watau exposinga mai a nei mea observer. O fair I eiko evidence. O wa iei se whai unga se whaamasino. Why haven't you attached ai mai lai I se whaai unga tustusia ua iei se morianga wa o mea umanei e tatau a foina a mai le version na whamasino ma whapea moria mai le version na leo so tanga duenga leo whapea ua whamaonia o leo wa iei le morianga o la whai ma la whai Whaftai, ma nei te le I se whapoponga leota Le o te loa ula tau ia tātou whatatali la I le moni ma le sao o le mea lea. Walanga o le taimi nei. Ia ngā le observa le o kako wai au ki o lau sau e lunga me nei. Ia o le observa po ia. E le o ilo le lei pe moni o mea ia au mea le observa le tele o taimi. Ai mana ia la tātou pa I ese taimi. Te a whamaunia mai ia le tūlanga le. Ia, mana ia leo whoninga mai e leina tutusa o malawa ia o nuafina ngaro maso o tā whiteni. Nā tātua o mua lai le negative side o le mtaupulea. Lela ua au mai le whe au o le e mawhaina tātou whesilingi. Where are your evidence o le melea? O a ni whaamau ninga tātua ora le me momua lea. A whai la leota ma whanua, ele o ma whai ele a fōi. Langa o whai so o me le o le au mai, o le tangofi au mai luma. Ai lei evidence o le lato. A whai la le eise evidence ma whainga provide te le observer. Lea se whingalo iai ma whanua wha amanamore. Amata mielos. Ia ele ano foi na le ata la o le tula epa. A whai eise tūlanga e whaamaonia. O mo whamatalanga whau ele I ese whamanianga there's the clearance or evidence from court. O te tauna mo lia le observer. O tauna mo lia. Mua.
Moli e mutanga venga leo le lato fau o tala le yese fa manianga. O e pe yese foi se tu la fono vai ngali. Al fam sinonga tauna lato modi ai. Ele amai se fai unga se fa masino. Lua lon tolu. Wata taulona su le former MP i le observer le fa le anga ino lona tamadianga. Ai o leo tatou lo mai le tasi le lua. Lesfinga. Ia, leo tau le lau sila foi la i le tūlanga o leo a tātou talanoa i le negative side leo o le melo wa whailoa mai. A leo tātou loa e le aini whamauninga. Le whanau a mai le pito ma whanua ia. O le tātou o losu. Au te sina fia o whaafia na whai mela sewa e le ase meo leo tango fia e le malopo ai sisina te nasi whininga. E le whunutanga lea na whaalia i ele si minister le pi na te vai business fali va pe wa o le taimi wa tawe na se illa sengi ia wa na le pauna le mea e ma faila na u el malo la walanga o le mo mo ele ila lo le chos vanga le o me na le ona so nga fai va pe fam talanga moni paula le mea o el malo o le se ilo le sengi ile mela la isenge tu tonu i Samoa as a business. Good point leota. Mana ia melo a mai leota mo fanua. Le sufina ngalo. Wa pio lena tau o mai le. Oi foi lena ia tau o mia tau o le foi ni paunga. Paunga. Ma tu lena tano mai paunga tu tonu wa tau fai se fainga le observa. Ia e pina fa lava ia fong fitalai ona tu na foi le lo ia le faina tali mai. Ia, a leo tātou lo uma mo whanua ma leo ta ese le complain o natu. E le ai ma se meo whai, la se le whingalo mo whanua. Moni sanoanga leo tau, o le tūlanga wa whai pēa lava. O ngā mantua, le ina wa vevesi i le whingo le Media Council, ai uma inga. E le o le sitala le observer i lalo as part o le JAWS. O le mea whana le lea tu u whau le whainga o whaasalaunga a le intia le iei te tonu Mua whailala te iloa. E le ise mea a whaila pia i lato i lalo tu la fondo whaamai e le JAWS. E ma le ngata i lea. E le o mau tonu la le Media Council le iei tauna iei uma i lalo media sa Samoa. O mea la i le sa tam whaia ti ele fionga le li pale mia. Ina ia whaatonton folau wai la le media. Ai panga lea, e le o sangatongu ia tūlanga iai le afo le JAWS. Sa tauna wha oti uma la tau members, a la tau registration. Then move lole ilunga set up le la tau Media Council. O i nā la launga tasia umai ia tangata whasalau. Al mea lau tula i mai ne, wa ta fili sau noa le observer. Talo fai i ta mali ina lato amata lia le observer wa fai i langi le fo launga a le fionga ia malepe ai Yeti Lima. He was the main founder le observer na amata mai vai moso le ana so atu e loa ma le fionga ia Matarai Sano Marifa ia wanga ngase foi ia wa ese lato o le wala to fatau tai le observer. O le tūlanga na iai, mua wa te taulona se ile lai seni. Secondly, o le taimila le nei, sa ia o su enga sa tau sa ili atoa i Samoa. Wa te taula ile ofisa leo, wa o la tau le paina lato whaaluinga tangi e tangata, o le iai le tau whaaleanga, tau whaasese, ma le defamation of their character, i tusinga ma news le a mai le observer le moni le sao. Pa tai mo whanua peo si me manei ele o tātou maua te minei. O le lai se nea i to tonu o le JAWS ia po le lisi o tangata. O le ana walua i oe se i lai sene. Na sufri ngalo le ota. O te lo le me mo muana e whai ele malo. O le se i o lai senge wa o le malo e hongo lai senge. O le lai senga ana i tonu le malo ia mea ia. Se i lai senge. Whai lola ia leo le su. E te taua na su. Taua na su ia le newspaper nei. Langa e le whaatasi me o whai. O whai so la toa mio leo.
So te fina ngalo ele ngata ele se yo le sene sei mafai ele losu. Ia. Absolutely. Na malam lama ia. Nanga ole wo be vesi umal ma ia le tunu. Itala be pelo ia o mai. Ia uma fatu ese. Ia uma foi ele koi fai fo. Ia uma tu ama no tele la ia ta to umal malo. Ah. Ele Tailia. Ole tulanga le iai. E fai o tala tau whaasese. Tala sis ele sao. Awa avea ma mea wa pei o latou news e a foi exposed out. O le wa apo atu le international media. Le wa tule na ya tui e fafo. And there's a lot of defamation more Samoa itself. So something has to be done. Revoke le laisini. Fai ma le lawsuit. Ya, le lato e ofo le mena tupu le taimi o tofilau. Le fo na fai ele lawsuit le taimi le na. Well, this is gone far beyond their control. O le pe tele na fai tio tangata ile intia por fiti le tutono le melea. Ele le pe an fa no merita to watunu. E ele foi tato nunga tato por kalame. O tele fa lango na paudo tangata le tele fa fitau le tuni. Ele ne te utato tua ia matusi le lima ile intia tangata esele tutono i. Ai mata ulia foi te lusi la fia o tutono le atunu le ele me o le me patino le tato le se lo finga. Lot. E moni whapea o le awantua i ele fiti ape o ia le whaia le editor. O ia le abatu uma iai news o a uma ia news o le a print out in lato newspaper. O na le sa wale authority. O na le sa wale authority. So therefore, he is accountable for his own action because a whaila le o ia. Ma tilo fo le mesa ele amatanga. A tusi o le tusi whaatono e o maa saini mai lalo. I le taimi la leo le fionga ia sa vea sano. E saini mai lalo sa vea sano marifa. A le taimi nei, wala tusi mea editorial printers. Ia o aila. I lalo tu la fono mea tau whasalau. E te tau la wanga name le tangata. Le editor le ina te whaia mai whasalau. Al mela le te vai atune iai. O ai lawe whaia le news. Saule ngō tangata ngā. Ai a saulo le article la le ale editor. Ele sa wele ngō tangata lea. Ia, mana ia tatou tilo ma iai ona lea tatou tilo o Samoa le iai le mea. Po lea ma lea, o le auna o Samoa. Ia, po lea lava le malusi anga o kakanga ke whaia vaenga i ona. Ai tatou an tatou tilo fo i se lau te lenga mase leo. Pe ngase le ona. Ala e soi fola mfatua, ala e malusi leilo na mafau malana. E sui ngaliota. Sao le lea, e tau tua ia fuala ma le inkia. Ala i Samoa i tonu yo. Lai mo ala i ona le whaia te isi tala sa Samoa i le inkia i. Wai ele whapea leo whaitau i lau mangan. I'll be very sad i koe ngā kaka whapea. Ai le whaikau ala ko pepa ai ngā kau ai mai i le tonu ue. E whaitau i le tonu. Wala ngai kau ngā vui. Na tue whaitau i la tau ai le mai tua pepa. E tau ona lato malamalama le i tala ai mai lunga i. Ia ala anga fofu. Oni Samoa la pito sili ona whale tonu Samoa i tonu i opa whapea la tau te leo wa ai e mea ia. Ia. Mana ia. Whaftai. E le whapea e tātou te feita i le na tātou tala noa. Ma tua tiru. E na whai alo whiwhiri ngā Samoa ia. Ai peo le mero tātou au tasi iai. E te tauna se i lai sene. O sa o le mawhanua. Ma whai iai se su. Absolutely correct. Ia. O te manatu o lau mata upu mua le nā. Lamta upu nona. Umarola umta upu le ia tātou mei e serola ia le mei atu po i sise o dua e mana e tātou whela fua. E le oto e nā male laina e le whapefu i tau nā tia ni mea. A le tātou te tala noa i lungo mo meo matematenga. I le whapeu o confirm e tātou se mea. E langa o leo tātou wa ai i lungo pe ngata whai langi. O leo ua tala noina e le ngata i tala noina.
mai o se tala ua lewa na pei o lea tauiso ai lea tunu o aina so a tama lea a faila ele iso a e tama lea a o ai se tangata na iloa pe tasile me whingata o le ngata o le tatou maua o le tangata tonu so a ai sili atu o na matu iar tangata o lae na te iloa a o le na whanofo o lea na se tasifo i o la leo le tatou whanongononga o mai le mo le meo le suinauna o le si la tatou tala noa e lesi o tatou ilo se mea la tatou tala noa i mawhauwhaunga mamatematema lea la ua tatou vatu la ua i lunga o penga o whaasalaunga ata ma mea ele tatou rana amata mea ai lea o watu o la ofisili po le ase rupina ngalo o le si lea ia la amata ia le si i le whenga na tamaita la ia mea so fina ngalo la so fina ngalo me le ua ta ua le si ma le ua reveal mai le ngore si ia tula epa mo no ia is it a she, he or it ia mana tua foi la ile amatanga lava ele ia ele mea le nei ia ua whaatala noa mai le tuangane ia tau ia tuangane whaawhaingofia ia tatu tala ta noa mai ia tuangane ia Sam i lunga o Pokalani na manino lavana a mai e Sam ele ilo o la mai i le pō na tupu le whalevlave o le tangata ma le tamaita i le sa iai tonu ina wa avela na telefoni lo fiso leo mua whape mai leo o le taavale a le ale le pule le ana umalua alu Sam i le fale na matua i manino lavale a mai na Sam i le taunu atu le fale o le whapulo ma le taavale tapoleni a latu tutonu o le anga vale o tamtau le stepu e aru tutonu sau tangata fulfurua whatever I'm sorry. Ua pa ui lale. Nga ta ua ror fulfurua pa manau. Ina ua amai lae, lena whata no Sam pa pe mai Sam. Ina ua o tutatono al fale la wheloa i maleala le pule. Le whato ai loa i tangate no i aleala le pule. Ma wha matala lole mea na tupu. Ma whesili ni aleala le pule. Na e tau noa i sestangata. Ai whai ei Sam le ai. On langa telefoni la wai leo and all this. Le tala Sam. Le tala le ala le pule. Ele ilo e Sam le ingoa le tamaita i sai te tono ta vali. Maria. Le whapela watu le ingoa le tamaita i lea. Na whapela o tato tua ia tamaita i lea. O lea tau te whatata noa le amatanga lava na lainga i loa le si le sa mai le amatanga. Le na whapea i lola i o le ala le pule. Mata ua i loa la le ingoa o le si lea. Le ta ua i loa. O i nā whato ai loa i Sam, le tangata le sai tono ta vale. Nā ta ula ve le ala le pule. Ele i aia ine hia sei o sesina maia. O le ala le pule lava non ta uina i Sam. Ma le wha upunga aua ne i ta ua i ses. Ia, o tūlanga lana. Le ala wa leva na toso whapautolo wa lima le tau sanga. Lima tau sanga. Oi la mi morta mai tai leo te tau masa so leo ele la me ka koenga ki o loa. Ia, ele foi le fa personati tu lepa. O le chile na mention mai e Samuel na ta watu le pule ia. O ma ua ma mei. That's all. Le na ta wale ngoa. Le lan o i na fato ai loa i Sam le swafo ta mai ta i sai tono ta vale. Ia alala tu lai mai. Wa tele le fa fiti pio a ratu i wa tolu pionga fa pionga le alu o le tau fa se ma le tau na ina o le me o tupu le la sa ngia to tele tangata stilingia o fea o iai la ta mai ta ilea she is about o a fai o ia wa mana o mia le fa file mu le tunu come forward se a mai sana ia wha malama anga e tusa ai ma nei tua inga ai mai se foina
le wa mention na vai le sa yele masalo mianga mai le amatanga ya pa le ya uia ina ua o whalongolongo atu wa mai ya and it answers my prayers wa leva na tatau na come forward yele shile ei a mai se tala sao if she was in there only she can Paulo le eyewitness na te mawhaia o na a mai tonu le saonga le mena tupu, le taimi, a o ai fo ina iei te tonu o ta malo ina vea. Tai, leo ta sofu nga? Ole, tūlanga saoa ia uia i le mea lea tui le pa ua whaisi lewa o na whetongi i whaapea le mea lea. Ole au mai le leia le o li o li mongi ma se me whakalango. Whai le mele na whai atua i le la auli al mali atua. I le li le olongo. A wa i al vaenga lea, ngongo foi lalo. Ai whakalango le. Nao ol na mea, i le io. A nao ol mele na, o le vanga maua le kongo le kako mele. A wana le pau le mele o tātou whanong longo i ei. O le whai mai o ai i ai, o le whai mai o lea o le mele, whai mai Sam i le mele. Ai mana tua o tātou, e tātou te le i ai. E ngā o Sam malama li mongi le malama lama le mele, ma mei. Pe a whapena i ei mei. O le tūlanga la i au la tau i e whafo ai nei mi whawhitau li uma. O le au mai lor ko ruanga, whangofo le lalo. I le whale leo leo, ai whaira whamtalanga. Pe a whape o le la o lola le taimi tau te su e ai lor vaenga lea. O walanga o le whela koe o arkalango o le menga iei, se o meinga iei, se o ainga iei, o le kala lea Sam, o kala lea ai. A le a tatu i le iwa ai atua. O le a le mea atua iei, nā lula li moni, e mōria Sam. Nā le mea le ona le alu e mōria Sam. Te a whapeala o le whai mai anga iei, e pepelo Sam i le mea le whai mai. A la la ngalo e le alu e mōria. O ngā le la e pia tau whamaungia me e whai mai Sam. O le wha mai le si tūlanga le a ua. O le walo e alu e afu. E whinau ia le toe le afu. Le toe whai o le whamsinonga lea. Ia. Lena umatu nei a lauli an mali toa mena. Mai la e la whatatanoanga Malesi afu. Media lena sa an nafi e potala ton nafi. O la wake ia o so soloi o ile o tinga ina lo na ainga ma mea. O le menga le walenka ma fai e koe alu e koe fai le afu. E koe fai le case lea. E te tala le case lea. A le mea la le tatu tala noa i. Le te tau ana tala noa i nga ia i le mea le case lea alu e fai. O le defamation. E leo kalango se singi i se maliwa tu au. O le defamation lenga abe ia. Ia laule mali toa malvanga o male. Ana le mea la auso i fuai o wa lo foi langa fa ngau malong ko lua o kele e kala ia manga ia foi o kaunga ia fa se tanga la me ole no so foi na no stay with the defamation ole mel na le kaunga stay ilang kala ngor kai mingi ale la to ta uma nga ia mela tupu i lo na ainga ora no winga if ma ngi ala me la ola me la so foi ole mel la ele fi na pe nga ia defamation le ole mele le wa la yon to elo to ave case le o ngol defamation stay with the defamation. Don't ever talk about tu au. Lango inga, le la fa maungi ro la mea. Anga skan ka poko. Lango mea ngai fai. Stay with defamation. Good point. E mo te ranga leo. O le wata whanga na ina iawa ia le mele tu like my name. Because o le mele na o e whai lato tangi whapea o mea whau conspiracy. And the defamation. Lela wa whamaunia mai le case. E tongi whafo. E koe te tangata nei ma le defamation and all this. A le la vai tangi ai. E le I whaia se suenga o le hit and run. O lea whaia a mata suenga o le hit and run. Mea tonua ngā le tau ma whaia ai. Ina ia pin la vale fionga le li pale mia. Ina whai se me ia mō lia ai. Fai ni molianga le fionga le li palmia. Ina ia awa ina I whatau muinga le suenga le hit and run.
Mane fatai mo fanua ala mele so fapea o Sharon le ngoto luo o limon. Io o Sharon if in my faifuna yele Nancy male Mary. Oh, okay. Le lopo so a second name le me By McDuffie say vala au Nancy, say vala au Mary. Le nga fa ata telefonga. Me umai e tau tilo ila tu langa o pei o tangata maururunga i o taitai o latunu they supposed to set a good example for Samoa. A whaila o le maua le tangata e se tutono le taa vale ma o le pei uforinga mai i. Tasiranga me kaun kilo iai. Pe o mena le no fesili. Po o mei sisi ngo Sharon. Ranga o kele o manino e mana. Anyway. Ia, o leo ua mana, ia mele o te, isi si vanga mawhanua le taupuna. Ai, leo te atalo e mawhaia. There's always a Nancy, there's always a Mary, there's always a number 1, number 2, number 3. Ole mea leo te tau whaalongolongo te il tanoanga le alvaenga le media le malimon. Ia. O loo tala noa i le whai unga lea na ele o fia le fai unga le na au mai e kalasa. Yeah. O le mela lau au mai e whapea. E le o ngatasi le fai unga ma le tūla fono. O le kala ngā limoni le whai mai i. O le memo mua la le lau kango e ka oku iai. O le a la le tūla fono. E nganga whai mai e le o ngatasi le fai unga ma le tūla fono. Ai ngake lau koutinga menga le tūla fono. Mga kua a whapea i eisa tūla fono o la ele o ngatasi. Kou mai la ele o tūla fono na e whapea mai. Pui ngu mela mua langua. O tūla fono la na ele o vatas. Ngā kele o kua tinga mingal tu ngā tūla fono na. So to me, se kele lang mea ngā ufai. O lesi mea na... Ioi, tau whase. O lesi mea lang whai mai ei. E whetu se furu moli mau. A ele a le ele e na tau tino. A le ele o e sauare whai unga ele ai. Ele whape a whiku se lau moli mau. O ngā sa oira ia leo le mea ngai te Samoe. Le ai. E o au moli mau le awhi. Ai pepeloa le mea le te Samoe. E pepeloa. E pepeloa. Ele mawhai la ona e whape mo. O le kele moli mau. O ngā malo oira e leo se keis. No inga whai e whai whape ngā i e whamsinonga. No inga ka kela kua au mamai a Samoa a kua. Iau mai moli mau. A rea e whawali balea la ka mele ang whai. Le ai ele whape nā whai ngā court case. Ia, male whai mai. O le whamasinonga e talitonu ia whepurea. Whepurea i lea na, lena o le whaipule. Whai mea o le kalkonge i le whamasinonga. A o ia kalkonge le whamasinonga whepurea i le whai e le whai e le tangi. Yeah, and the court case, it's all about defamation. It is not about his car, because o le wala vea mai malangka vali. Whai mea o alu whamkalanga o kipi lang ka wale se turau Samoa ia makangu ai mai le afi whai le amalea. It's not about your car, it's not about your family. It's about the defamation. O lan mea la lenga e oso fuai ngā mau mea. Masa mea o mea ngā ka ue kongu i whamsingonga lenga whai. Mea lan mai whai atuai. O le tele o le tautala mai mea ia. O le tele fo le nā o le sau i whafo o mea sao ia le tua ia ai. Ia. E se mana i o le mero tatalo i ei, ma whanua o le na o lepe i o le ame e le otale si me mana i le o toe tau ma whai o le wanga ia malaku saporo si tate wa ia toi ia ia manisi fo le whatano e toe alu loa ia limoni e toe amata se whainga fau whaile na ia tangi. A le wa umat whamasinonga. O le wa umat le wa umane tali a kalasa ua le fia i e kensi e le lau te le tali e ina tali a le afu. A le tai whamasino. A lea la ua lena mai lena i le talafu le whamasino o lea unprofessional. A lea la no whanongo tu whai mere tala le sipolo fesa le whaatara no me liti tio. O le teinia o te tauna me i ua tu roa sauro i a limoni e whai se sitangi fau. Te me so whina ngaro mawhanu. Ia, o te tai fo i tua le sanoanga iota o le tūlanga le iai. Pe awhi au moli mau. Ai whaamaonia o mea whau ma le pepelo. Ala lewa maua le ingoa fōu o le former police commissioner, Mr. Corruption. O na o lea.
moli mau pe pelo ia na fai lua fesasi uma le fainga o lato moli mau le na tau fila va le prosecution ia le rest o lato moli mau wa fala le all inclined the same thing o mea fau le fala na tele le tala mai ia la fai mato moli mau la mea wilo ele pe pelo le o mai lunga e take le stand ele to ono le sa idinga le mio tono ia la fa fonga anga sa moa ele valea le KC ina ua fa maonia ua toe fa maonia la vale mana tua le key witness o le teine le Marie le na toe ta ume Marie ta ume Marie ele I fa malo sia ia le fionga le li fai pule ia pule ai ele fai pule ai se me ia te ia o le leo na fai le me ia le leo le na o ave tu wai na Marie sa ta tauna ave Marie le samo victim a wo ave tu un falo leo le lanto ta la Marie Tautino male moli maule sa online mai Australia le fa na Tautino moli maule na she had nothing to do with the case a olena fa abatu me fa saini e ioi mai ai o inala ina wa fa maonia uma moli mauna le ala na fai lo le fai unga le KC there's no case there is no case well lese case fai ngala lo manino me pero le o Tautino key witnesses le sa fa tali le fai unga fam sinonga no case to answer le na le fai le tutu lungo le stand ia le fionga le palemia ia mai lato uma sa fia a leo e tau fa se le lato maule ave le tunu le na uma nei man to fa na batu tapo kalame tu la epa wa fa pe mai tu la epa sa ilele ole alwe apili le case le sa tato fa yatu why do you put your nose in there you were never a party ole case le la lo wa dia e mai ole a apili e le pule ele mfai no na apili to tasi ngai to tolu la to ye sa tangi ale sai jurisdictions ale prosecution o ia o longo mamei so they all have to agree pending if maonia ma agree ma ile prosecution le wa fai toni fa fola pit le fa la lo sauni le la also file judicial review ia man judicial review le nei le afai ele fa ole a ilo ni moli mau mani fa mas a mai ni tanga te moli and all this they're gonna go through the process ale na fa fonga lo lami na wai mai lava lato moli mau na amai mai lunga le iai sesio an lato moli mau fa pea oi na fa fefe awa ale wa esel mela wa inyala titilo ile judicial review pena iai ni fa le tonu o le process pesa iai ni mea na fa fefe they all been given the chance to speak out a mai le amioto now ale la mai fa le judicial review he's gonna run out of mentality and mechanisms if nga ta mafaila ba ya awane ta nu le iloina o le hit and run Patai na umaro mai wa lau mai fa inga wa mai le written results a kalas ese mai le lawina o solo mtula epa lenta ta noi o solo matula epa sai lele faulu femela faulu ran ese lu fina ngalo limta pule leota leon o to ina na mo so femela fela la we faile le pili and yet le isang party ko pang sino tumis fina ele ma fai na o tala ina i fa vivesile tunu ai na te mala lele o la me o le ngale fai ra sanga su la mala lele to la mala lele to ina ele ma fai no fai se me langa ele o se paro mele ele ai masanga me o ye ile mele tai pei foi la mele le sa ye ne limo ese vai ola wa velan kusi ile from sinsi e fa se to anga lu male tau pula awana te e ta tau ana malama le ia limo ole lo ia sili le wo ye nei olanga client
la auli o le mali atoa, i le taimi o le defamation. Taimi nei, o le o loia siri, o ai e pui pui e loia siri, o le kapineta. Kapineta palemia. E iai la lea ia loia siri le taimi nei, e fai elan talai o fai famsino, e pui pui e il palemia lea. Langa mtafa yoina, sau mai o, na mua o le client. Le o loia siri, o ia e pui pui al malo. E le ai la se mea o la tusi e fua. E apa ese le loia siri. Langa o leo o ia o le conflict of interest le au mai. No. O loia siri. E na te pui pui al malo. Yeah. O taimin fai le mea le mua o le client al loia siri. Se baila e le malama tele o le ori ia o la koule le fai kula fu. Tau na malama le mea na. O te langa Papapoti ali ota. Yeah. O lai malama. Ai ona o lea. O le mana na o i tu la fono. Ai whaile me mana na o i lato. Exactly. Wa uma nei la lewa pamalanga i mai te au ngalo mat. A te o so mai le meo wa uma le apili. A sauli moni tam fai se la fatautonga. Ia le po wa ngalo at. La se fina ngalo ia fainga fa pea i o peu se mea o peu fa longa i vai le pamalanga i mea o tangata ia. Ai fai ama te o ta fea file mu atua. O fea fatautonga lea mafanu. Tula epa. O me ie fai mo me o tangata wa. Pe waleanga uru. O le manatu e o la tau o ni ta alonga ta maiti me ie fai. Me fai le mo o tangata wa desperate. Wa desperado. Anything tam fai. He's trying every ankles. Ia ela le mawai. Na le lo atua sasa mai ngutu o le pasima. Because o la tau. O manatu o la tau o se fai ngā malo ni vali. O ani fatau tu mai fai. Na iai ni me o iai lalo tu la fon fa avaya sa boa. A fa pe e tupu ni pe fia e mwhaina e me whaisau whaatau tonga i tua. Wan whaatau tonga le lena mana e whai. E le mana e whai wha msinonga. E mana e mai whai tua. Ia o ani me o wha pena whai. O le upu whasa mua o le whau riota. Pi o le upu le ua sasa pala. O whai mai tu le epa malatou lango malatou e whau i le palemia malana vanga markapeneta. Pai atu foi ia le palemia markapeneta. Oi kongo ngaka ia e whaia ngā ruenga o le ola whau i le vaisuara. Leota. A tatou sila le ia i le tūlanga le i le malo. Oi le tele o na tau ai mea i to tono o le mta upu mai i tono le malo. O le i tū lea. Lea wai ngā le kawai a meo. O la tau la le fau a me ia ina ia. Maua se me ia toi pa ua le malo lea. Wa le mea atoa na le lau te whaia. And not only le alwese o le palmia, but ia pa ua le malo. A le ala tato wawai le tato te wawai le malo le tunu. Wa kiri ai ngā maa al malo o le kaimini. Wa kiri ai o na sui mai tangata mai o mai i. O le me te lea le matua i bili alwanga le ia awane i taunu. Ia awane i maua le lua vai tonu. Me te lea alna le makwai wha leanga i ar kaimini. Inga ia awange i kaungu me ia eo ai atu ia, le o tata wawai e. O la lan mele fai, o le fau na e lātou, ina ia toi pa uru malo lea. O le me mua, e le koe pa uru malo lea, i le mea lea tupu teimini nei. Mea longa lua, wa a mata ai, a tili ai, ona fefeu tangata i e tonu i le malo. Ma ua tili ai foi, ona fo'i mai tangata o mai e support na. Malama le tunu. Io, o le mea lana tulepa, ma mo whanua, o la o na ma ai atu i ele mea lea. Paftai, ia, mo whanua. Moni sau noanga leo, le taimile nei, ua matua i malama Samoa. Ai sea, fia tau sanga mi tai mai, fast food tau sanga o tula i le HRPP. O le ase manuia Samoa na maua ia taimi. Na o fale a o e fau. Ai o le alme lo tu lai mai nei.
te le manuia le wa whaasafua i o tātou tangata uma. O le manuia na lo mana na o iei Samoa. Le lawa titilo Samoa. Te le tau whaaleanga le whai. Ai mato ai ese ma le mele wa tula i mai le manuia le wasapi ele to tele o ainga. E ka le sia nuu mai tu malo. Lea, wa wha mausali ele mai o tangata tu whatasi. E lango le whainga malo. Ia, malo, whapte. Ia la, ko mai si am taupu ia, e la fuatu tamata mai nā mawhanua sau ni am taupu serua, in tot fwere ia leo tātou whela fwai. Ia, o te langona ai wa umana lua tala noa ina le mata upu lea. Le tusi foi lea le ACEO, lea le RTA, le na ave. E lea mo whailona molianga, wha maonia langa molianga. Ai ave le tusi wha mole. E awa le terminatinga nga ia. Ala abatu lana tusi alo ielan wha mawaenga. Ono lea. O le mawhawhau e alu le. E alu whainga palota, a whapea, oi. O mantua a whapea te alu whainga palota, a e malo mai. O oi te sau whai o le palmene, o i le whawai tu la fono le tunu. Ai tele mea le te sau le tu la fono, wa wha maoni e sau tu la fono. A le te talo sanga mai, e awa le terminatinga nga ia ala abatu alo ilana, tu si wha mawai. Ai, e matau tia mi o tangata. Ia, leota. Sole, se o te ofo u nei tu ngā tangata tu le pa mo whanu. Se ngā whakele i o pepa hoi e kusi ma pepa e alua i le inka le o le peni a ua le ai se whātou whāla i ngā nei tangata i mea nei. Ai lo ua i ele mea nai o awhia i oi. Ta se al tu la whono i le luan ku la whongo hame. Ele ma whai ona e tamai. Ele ma whai whona whai le tu ngā mea. E wheo lolo penga wha pena forced to resign. Ai me langa i, wakoli. O ia mana o langa ia, ai manga o langa ia, e abe langa na tusi e abatu ele wha mawai ngā alo, ia aise ta moe i le mele. So le, se o te ofori e koe ngā mea. A whai e talia nā mea i au la tau ia. Kere koe fia wharong la o ia ni whongo o malo. Langa leo o ika kai e kukongo lea e o aku. O lau malama le i e malo. E mata utia i o tangata, I mo whanua, o le keisi leo le whapea, e a fia la le tangata lea i ta vale foi o le tila lea ke o tisa. Tonu lava i o e. Ia tatu tala noa i le tūlanga o le ale manu sianga e whawhewhia na mawhai le tangata lea o na nātia information o ta vale nei. Ia, mantua tula e po la tau nei le te tono le tanga luenga, he's an ACEO, o la tau nei le iei wha maunga e whaingofian na nofo ma delete, e mantua fo ila. Ia, e iei ale au expertise i mea nei o computers, e sa idi lola o le wa remove details o pai malawhai. Ia, e sue po fele terminal le sa wele, le nga terminate mai iai, meaning fairly computer IP wa mantua e ele me le IP connection e lo ai le numero computer le fai, which is e falling mai salo loto se su enga i to tono mtanga luenga na laina maua. Pe o le winga na lenta tu tano iai, o le tau tino nofo ia tu te tele maro si tu la fono. O sol tu la fono ia. E wha maania no, e wha pui pui. E wha pui pui tanga lea. Apparently lawa fai molianga a ila le fai tole tala. E falling ia le anga le uru. E ai e commit le crime al te leo fa le tonu. Wa ba le te le crime le wa commit. Ia e mai se fo. O le e fo le sia fianga te leo le crime le nei. I le fa le ta vale lea. Le una le rentals ona te le fa fitau le case le Vietnam le e affiliated ai le una le ale fo ete falling a mai la o le to tele i la to e le fianga ia pe le winga tonu na le tamfai to ia fa ta ua tatu tano to tonu langa na tatu la uma ia lunga tatu pepese i tangata ia ale se ta ua tatu por kala me ia ta ua tu tangata le matu ia o me tangata wa fia ni me fai ma tatu tala no ia
Au tangata o lei tonu CEOs o ACEOs. O latu son tulafono, ele ngata le faya. Ele ngata le tuli. E te tauran tatu tano, le ane manus ang tulafono o Samoa. Nanga te tauna tuli mwhatpipui tangata ia. Mantua ia le taimi na mai e le fionga le li pale mia nei I paia inga ia le taita ina tula e pama I lātou. Maua I lātou e ngā oi tupe ale malo. Ai tau whawhai ngā luenga la wā e wata tau na whaile molianga tuli, whaile molianga e whawhanpui. A whai o tangata lenga oi tupe te tono whai tupe whai ngā luenga ai. E molia malu e whanpui. Sa ta tau fo na fa pe na tangata whenga luenga malo. Peila o I lea leina na fefe wele mata upu. Ai o le whawhetai lea whenga malo leo tula I mai nei. I believe o lawa whatatia mo lianga a le li I lea I tula fono. Lawa iai mo lianga. Leo tau lea tau te tala noa o te le ilor tangata lea. O te le loa mai o te le masani fui, o te le follow up fui. Pau le mele o te tau inkalesi atu ia. O le la alu e run I lalo le fua le hita pipi. O ala mei e whamatala mai ia I tātou. To a tele atanga ta whainga luenga le mālo le iei. Le la matia ai le mālo le te miri nei. O te tali tonu fo. E le lei fwoi tātou avatui e tātou porkalame. Sa ili le leita. Langa o le ala mama lea o ngā luenga le mālo. O tangata la tu te langa no ina to ina lea. Le laba whatanga whamatatasi ai si tangata I tonu I. Malalafi I tonu I. A tangata I o le akia le tamu whai e whai le meleanga. Ina ia. Ta uranga e o le mele tau te vevese le EPC. EPC le si tipan me le kau ke lo le le. Lai e kangaka le ko kongo le EPC. Le na ta ua le ota. A whai tu what nei e wala watu se whaleanga e melea. Whaleanga e le melea. La whawhe. O le whasanin kia uwha pengi le afu, I tau sanga te nei. Ai le whape wakul pare, mia markapeneta e tutu ai ola le pau. O tangata whai ngā ruenga, o le manpower o la tau le iai. Au tangata ia, ua lewa nei lalo le supervision, tangata ia. Let's whina ngā luta. Ana wa esele le mawhauwhau le wha le porkiki. Ai alu le mawhauwhau I le alofo le atunu. E whai wha maoni ala tunga luenga I whai. Pe HRPP, pe whaspea. Ai ia alofa moni le atunu. Le whai wha maoni ala tu ngā luenga. To a tele lai tonu yo, ia anga le happen vo le melea. E le maua lea kaka ia le, mai te whai ngile melea o le wa ese o information o kawa. O fia in kawa le wa ese la le kaka ia. Le la ve miska vale ia le mo mangile ngala ve ia ka o fia lan ta vale wa ve se le tanga aya nga fa pe ala ve se la no na tuna fa ita pipi wa le wo sa ka mo ele ita pipi le la o ka ko mo kingon le ia nga o le mo ka ita pipi ala nga so se me ala bala e fa ir tanga le fa le nga se me tonu yo ia la o yo le ita pipi wa le bala na to na le ia tonu yo me la ai wo Tasi nei matanga luenga pito I sili na tā ua I tutonu I me nei tupu. O matanga luenga leo tā vali. Langa mo le kele o mei e kukupo mo o kā vali. So ar ka ngaka, le iro pe por ngaka vali. E o mar kamingei, e le aingi pe por kā vali nga o ko ye kamingei. Anga le ai le afu, le telefongi assembly nga lu ave o, e le sautala o tā vali a limo. Ai o mar kamingi le lo pe ko ing pe pa le or ka vale nga o ye yo le sa vo le si me le or far ka vale le o le yu mangi ni pe pa ba la ta o te lo mtanga lo ngale ale ngo foi ka ngi fa pe ta ta la ni me to ale se lo foi le tu ana lo foi le tu ka ki e se u mai si me ai fa ma on ni le foi ngole o ngalo Mane ma fanua le nga ka ua o le tarusanga na tangata le ia auangi ni whaia inga. Ai alu wha lale ka ure mea. E alu wha mawai. Resign. Olana tusi wa lewa wa wha mauni e terminate. A le la wa tusi aloa ia ele pulenga mtanga wenga.
e ave ese le termination a o le la avatu lana tusi aloa ia fa mawai a ona na ta wai lole i o vaenga e mafuai ona le iai lana ma lona fofuanga e fia run le whainga pālota o lo lumana i nei. Hell no, who are you? Who are you e te alo commit le crime? E ke sau e mana oi, e me nā lea mea kuluku, mea pepelo, mea se ia le lato te whaia. Ai whawhetai whainga malo, leo tali a, au whai morianga. O le lesi whalatu langa le au tato iai ta vale nei. Mantua le wata tala i tua ia le li ile sa pulea whaia le una lei. Yeah. Mantua la ina ua tupu whala vlave lea sa ili atu. Wa le ai masita vale tono lotoa lea le una lei. Leo mai le so le tau sa ili po ai tangata le iai ta vale nei. Sa iai po ila ia ta vale ma meo piki aku. A lea toi maa ua mai nele tala mai sa moa. Lea li ilena loka. James. Leo toi sa utua. A leo toi abatu iai, leo toi ia le isi ka avale o ta vale ia na soe. Ne na soe. Sa le ta tauna toi o ta vale nei, tangata nei. Whawhewhena toi o ta vale lei lalo su enga. O le tūlanga leo le case Vietnam. O le mela na, e te le alo na fianga. E le maula lea, e te le me he commit a crime. Ai mangatu wha o ia wa above the law. E wha maangalo la na termination e. Whai fuafua e le valea uma Samoa. A whai o me valea na sa whai tono mtanga benga. Ia, whaftai whai ngā malo wa mata alia I lātou. Malo. E eri si mea fōre nau so mai nei lunga te whaitau atu o lea ua soto na ia so sa ala sawa News le observer. Papua ka ikai malo ro le observer le weekend. O le pe le o le sau whapea le mai whaparing me whapea. Samoa considers online voting for diaspora. I le se mtau fō. O le mtau po lepa. Le foi na tau fito I le temi o oi foi o fia me malan foi no foi inga il palota tu tatu ni fafo ia le la te papa mai lungo fasalonga ale observa ia aina tala no le kokas I se temi o vai ason te nei na tatu fa mata o si mata pulea le ase bua langa e te bua langa no ina pea ia le palota tu tatu ni fafo le diaspora mo fanu. Me personally to la epa ioe o la ua ia te tau lea o a o tangata anu Samoa. O la ua ia te tau lea. Ia, mane, leota. Ia, o te pitau foi le finangalo mo whanua. Ai tauon tātou palo tātou a le foi te le labo o le sosio Samoa le lotu ia tātou nei whafo. Ia tal whiaunga tātou whai o tātou palota. Manaya, whātai, langa lea la batulam tāpule le manga o la tāpule na batu mua. Nen tātu tāno le negativity o le mele na tālailis, feature lau lima sifuru tupe. Au lona positive side la, mesa lo finanga. A whaila sa o le mele, o le hala se tala tātu por kalame, I sui o tātou ma tātou le pa aia pro ke tine. E tāua tele si mesia. Ia leo ta amatamia. Ia amatamia mo fan. Moni tula epa o le mta upu fole nei sama mapa I ai le tau noa le fionga le li pale mia. I le whainga malolo tula I mai nei. Ia I lātou o le o lātou te ia whainga te fono. Vaenga le fast. E le whape o tātou fast na tātou watu le ta fili sau noa le ai. Tātou ngā lulue mal whamaoni wa o le manuia ma le lumanai lea o Samoa mai tu malota I tasi. Ia umi le poloketi, ia awane I te ola maa te tiva o tātou I tu malo. Ia tulanga na iai, e le whapea foi wa tau le fast, wa o tātou wa tu malo, o na tātou atu le tātou te tawhili sau noa. O le taimile nei, ia tū I o tau luma, o le lumanai lea o tau whanau, ma whanau a tau whanau, iaso o I luma. A le lei na tau fuafua na whasoa lima le lei,
e whaapena fo ina whaasolo le manuia mo Samoa ia so i runga. Manei, papai, leota. Ia, e matua ia u wha lima ina le manatu leo mo whanua. Ai alo foi le malo. Awar koe whaial ngā mea. Whail mea sao. Be ke fast pe kea. Ele ngi kupe al fast. O le tātou te nau ia manuia le malo. Awa te whaia. Whai le mea sao, whai lunga ialo tu la fono. O le mea mea e tau on whai. Ele whapea fo ia e sao e mo whanua. Ele whapea ka kol fast nga e aluala ia le so nga whaia o me i lunga i kupe ia mea. Le ai. Le ai. E te tau a fo no tātou whai tete. Ke o fo ia o kol le alofo e palmia nga e tau mwhai. Te ofo ia o tū lea lofo i lea tunu u atua. Iwa sulu iwa pasenge o lea tunu. Lea ua atu ume e tau mawhai lea tunu uma atu e support ia le tātou malo. Ia ko ngofu koe whainga me e koe a kile whainga whiwheu le me. Se le whanua noa pia whalonga o tieto i ngā mea atu lepa. Ia o le positive side ai e iau la tau ia. Alo lofo i lea tunu. Whai ia sao i lalo tu la fono ia mea tau te whai tonu ina. Pursue the bird, but keep watch on the waves. Ia tau te whaasamo i na seu le manu a tanga i le ngalu. O le whautua ngā marosi le na an whamusiu sili na ave i le vasenga o loia a le Samoa Law Society po le salasa. I lana whautuanga poile, te le atu susinga le wababa i atu pe o le wotoe anga i aile au i lana tala le ngā. Whapea nisi, e te tau ona tilo li i tilo le afo. Ia oe fo i maumua, le whamasinsiri lea. Ona leo ua pe ua mai whautuanga i le masenga o lo ia. Ia puipuia le whamasinonga. Ai awara tau whai maumua ina ia puipuia le tangata ia malana clients po le ase turango iai. Mese lo fina ngalo. O tala whea ngai le whautuanga le ua mai ua ave le whamasinsili i le masenga o lo ia po le society o lo ia. Pe a fua i lana performance as a Chief Justice i tono le tu. Mawhanu. To repeat my alo fesili tu la epa. O leo a mai le saunoanga le loe sili. Ia seu le manu e tangai i le ngalu. Ave whaapitoa lava i le Law Society. Ina ia tau mawhai ia lo ia. Ia puipuia ia vaenga o le whamsinonga. Ia tuititia le tau mawhai fole le vau ia malana client. Ia tau mawhai ia seu le manu. A tanga i le ngā wa ai i le maua lunga o le whamasinonga. A pela o le abatu ia mawhawhonga tangata. Oi ora e whaila i le Law Society. A le ar tūlanga o iai le tūlanga o le whamasinonga ma tūlanga o i le temine. Are you referring Chief Justice wa le te whapea mai o le loia sili po le whamasinonga? I'm sorry. Chief Justice o le apo o le whamasinsili. Ioi, o tūlanga le nā ona ia lewa sau noa e seu le manutanga i le ngalu i a fionga i lo ia. Ai whaafewhea la whaingo cases ma whaai unga whaasilonga le sa tūla i mai nei. Sa le tatau foi la whaamasino sili i le amatanga, being there's a conflict of interest i le vā o ia manisi o tau ainga le sa ona tau maina whaasilonga. Exactly the same. Ta le tauna tu ia whaamalia i la tau ane ai ta tia le amiotono whamasinonga. So that's what he should have done. Before ai le e whaia lana saunoanga le nei, look within i lana ia lima te inga o whamasinonga po o sa o ma amiotono le whaingo te inga. Mana ia. Leota. Ia ai wa musu ia se angelu fua le sui o lona fina ngalo te min nei ai fai el talana. Awa ole munga sa ola vai ia ola to ia talana. Ole o fai atu ilo ia.
awana I whaia le mea te manao iai ma manao iai lau client. No client. Ai ia whai le tūla whono mare mea sao. Ia le musunga la ngā le angelu iai. Awa o ngai ele sika kanga whaia le mea lea. E tina ala mana wa ia tu ala mai le whasi pepa e whai ele moli mau. Ala ala mo wakakalianga. O whea la le mea se uele ngalua e se uele manua e tanga ilangan. Oila le manua oile ngan. Le fatu sa il mele. Oila nga tau na breakdown fa penala le mele. Oi e ngalu la le sipa nga ai mangu le sipa. Ai o mai fonga wa mangu ngalu fakas. E ora pia pa. Ole tau o le mele, ole ala se tali e tatu po kalame ave meni. Ole ala se tatu tali o le ai fōringa mai ele o le tau te mala malama e tolu a pillars ole tatu atunu la tu va aia le atunu famsinonga pa le mene ma kapeneta le va o nei le afu le mele o talolo o pepe se talolo ngalo ale fo ko fe sofi mai ale la se tari e tatu por kala e ave le mta pule ale loisidi le watasi le va nga fa le ton e fa io le fa le ton o fa msinsili ma la to fo ibse ayo ki foi le Samoa Law Society tele me ta tauna ise voice ale society o loia ai fo fo deixe me foi e foi me le tauna filosofia me le batele na la se kala ka ko por kala e ave ile tatu amata mai vasenga fa msinonga tau tele fa tonu fa msinonga tau tele fa tonu e mamao atato ai e voice lo tatu opinion I mea o lo tura I mai I le temine le aserua tala mo le solonga le lei o le tatu por kalame ma le tano ina tau whamsino E watu la wala wa whatea I le Samoa Law Society whatea inga le lei o le case leo Akila pulea o fea sa ia le Law Society I le taimi le nā. Lea na wha maonia so tu la fono, whai le kora whapio, wha maonia so tu la fono, le almena whai tu la epa, tosolo I tutono le palimini. Lea na whai e vote ma le palimini, ma whai le tausanga, oio stamano, levan tau tualon tama. Who gives a rat's about it? Pea wha pen tau tualo tama. If you commit a crime, you serve the time. E le whapea, a mai le tautua lau tama e pāde nai oi. A whai o nisi tangata o I lātou I whaingaruenga I ngaruenga whareoloa, maua wa lima tanga wale. E ave lava mōria, ave tu la fono, a mai le whai unga o e serve lato taimi. A la mele na tupu ia Akila. Lea na tau ma whai tula e pai mea uma. Le nai oi na ave tula I mai le tofinga o Plestenia, whanua maswafa. O fea sa iai le Samoa Law Society at the time. O fea sa lato iai. O le lato taimi le na step in ai lato. Step in le wa wha maonia. Le wa lato tauli maina le wha maonianga o le kora whapio e wha maonia so tu la fono. Sa taula na step in. E le pule tu la epa sa ilele le Samoa Law Society. E Independent Samoa Law Society. O fela o iai le wha maoni o I lātou sa tu lai mai taimia. O I nāla e tupu mai fo le te leo wha le tonu. E le o tutu fo le Samoa Law Society I le lātou to whinga wha Samoa Law Society. O ai la iai tamali I wa abatu tangi a isi tangata tusai mani lako keise sa whai e loia. No ave to tangi Samoa Law Society. Lemane na penalize Samoa Law Society ia tamali. Leo mai le so yese tamali e le umfaina te fa fowina lona la seni fa loia. Ai fea la to te sapaia a ofeta toso. O tulanga na ia tu la epa. Ma walunga le tau o ta pule wa e tarno iai o le fa tau o isi tangata malatu so tu la fon. E o matemine o la loia atila. Ai oi. Sa le leuto.
Ia. O sao na. Taelo ia tatou malama fu. O le Law Society. O le matarity la ia o tatou malama no mai lalo le HRPP. Ia. O le whaingatala na o tūlanga le iai. Aba ai atu le me e la bebe ai tangata le HRPP. O na leo mai la ia lea. Ai aba ai atu le se matau pu foi le mo se tangata foi lau tele pe o tatu. O nga whio soi la ia lea. Whai tusi ma whai mea na. E o foi la i tonu i le mele o iei le whamsin sili. A whai o le o tatu wawai atu se musumusunga le o abe iai. I le whamsin sili a matalola sa mtangfo. Pawana o le fufol mele a matalola sa mtangfo. Langa ile nga o ngai lo ia nga whai il tala lea. Lo ia malaba. Lana iai. Len whai il tala lea. O lona winga. Te taulan toi a matalola sa mtangfo. Ta tia umaloa me ia na tutu. Ai whai lo wha lele case. Ia cases ia. Ma whatu langa le ia le. Ia Law Society. O le vaenga lea. O le vaenga le te tau ana mua mai mea uma. Tupu le mea. Mua mai lato. Mai lato tusi. Tu alalo mai. Fautua. Le ai ma se mea wha pena o whai el te mili. Nai maka ia le wali ia. Awa ea kule me la veka. Ko lako ainga whepunga mai la ia le. Ma lato wo matangata na. Ia aelem whai ona o mai e whai mese mele. Pauna o lau solution leo te mawhoi au ia. O le toi whatulanga uma. Toi a mata lei. Tasi le mawhau e tauna mawhau mailo ia. O le whai o le mea sao. Maalo lofa ele tunu. Mana ia. Mawhanua. Nā se amata whapera lua o whatu mai e leo tar se amata fo. Tatu tano sao anga i le loa i le Samoa Law Society. Nā se amata fo e finangalo e te au sia le mele a mai dissolve ai te whatu o le sao nā leo ta. Ia. Nā se finangalo mo whanu. O te au pai le tūlanga le wa te taunga dissolve uma ai a matana to ilo uma. In fact, foi, e le whapenga dissolve. Wa te taunga dissolve, and they need to look into their constitution. Yeah. E update le lato constitution according to issues ma mea lo tu tupu. E whapea foi la ia tu la fono. That's what they should have done. Amende le laku constitution. Yes. Well, man foi. Constitution well, how long? Le wa lima sputa sanga talu na whatu la le Law Society. Le tele wha le tonu. Mea sa lape ai le lato a onanga. They need to look within the constitution. O whele vaenga o tu la fono. Te tauna toi wha malosia le vaenga. That's what they should have done. O malona toi wha malosia ia le lato tu la fono. Ia na toi ilo lola ia toi re-elect loni lato le lako executive board. O tātou tala noa la i le amtanga fou, leo tātou tilo ia i le Samoa Law Society, tauna toe amata se amtanga fou. La se lo tilo le whamsinonga tātou. Pena whetu tau tele whatonua. Ai tātou te wawa ai i mea olo tula i mai. La se lo ta. Le tūlanga foi le tātou mtanga ringo whamasinonga. O i foi te tauna tilo le whamasinonga i le tele le vava o le atunuu, i le mautonu le atunuu, i whai unga i ena tūla i mai nei. They need to revisit o a fo ni ala o tūla fono o le guide nai lato. They need to revisit that. And also, koe revisit a lato whai unga sa whai versus i ala o tūla fono. And in that way, implement loa lani vaenga ina ia toi whaaofi te tono tu la fono, ina ia whaingofi e la moving forward i nisi whamasinonga an tato atunu. Whaftaimo whanua, understandable, leota? Ia, o te roa uia matoa sa o le altala le sauna ngā mōwhanua. Koe revisit uma me ia, toi mawa aianga i lato constitution.
Langal mele constitution. Ele fai ngofia ona draft ele fai ngofia foi ona fai. Ole me o te vai e pe ai ni me e tala fia ona vaisi. Le o lima suta sanga talo ona fa vai le vai ngale. Ia o e mantua tau sanga o mai e sui atu la fono. Yeah. E atu la fono e sui. Ala malai alua e constitution tuaila. Yo kula foanga la pawanga me la uma. Au tau ona toi vai, toi fa fou nisi me tau fa fou. Ia, ma toi fausia le roa ia lo society. Paftai leo tam mafanui ila utala le tau fai na lua velo aso mai le iai. Langa o leo toi au mai i lunga e tangata nei tupe na faalu ta lolo. Ai le leina tatou tali atu e wha manino ma wha malama. Lau tana no atu tatou tele tam fai e wha malama tupe alela abatule taua ia te au wha malama e le li pare mia o ta lolo. O te malama le lei langa o ursa moe o te malama i mon me o le upu ta lolo man me sa wele upu ta lolo. Ai o le afuanga na whaatino i le malor ta lolo pio nane to batui se tala langa isia o le palemene ma le kapineta ma le whamasinonga pillars 3 pillars pai maila le whamatalanga o le ta lolo le na whai e whaali ai ia le whaalolongia e le kapineta e le palemia ma le kapineta o lana palemene ua le tae ai le taimi e umai le ngaruenga ai fai mai le tala al kapineta le tufunga le na fai e fale wale sava vale tufunga fai mai tufunga wale umar fale ona atol le vai so timunga fai atulo male tio al palemene al kapineta okay la fatino ma tu fufuanga na fai e lolo topo le ala vale temi e umai ia le o le ala vale temi e umai ngaruenga ala fatino na mato fai ole al fai ngota lolo ia male musanga le ala ua iai o uma na fai le vaenga ale kapineta ele te faia pe uma ia o ke topa pe uma ia te sema po ai lava uma nga ruenga it's done ele to ia inta lolo le to in me faia alanga le lava vane mai tangata nei po le atonu le wingo ta lolo o le ta lolo tu samale matatu va iai o le va ai maua lunga ma whaaloa longa ia. Ale kapineta le pale mia manan kapineta. A nga i le pale mene. O fale o le pale mene. Te le leilan tatu nofo manu lama. Ia toi fai mai tangata ni. Ale o tatu loa. E le to iain ta alo le fai pe a uma ngā ruanga. Le ua uma na fai le tio. A fai e uma ia o ki topa e le autufunga. Ua uma. Ua uma na fai ia le vaenga ale manu. Ia, non tuatina se fai salufinanga. I tula epa. Le whana vai atu nei le tae au i tu singa le observer. Le whewa au mai ai i ta alolo ma mai tai mai tupe. O le a ele whe au le observer tau tala ai. O iai se sene le observer o awe le whaingo le whale le manu. Ai le ngata i lea. Peona e sau noa. Na manino le leile whamanu la manga le fionga le lipa le mia. I le mafua anga. Ona sa iele tatonunga e uma le fale fitaui ma le taimi o le tatou sisi ngā fua ma le musanga. Ai ona ua uma na whaatatia po kalame ale whainga ale tatou whainga malo. Ma mai foi ma awe le wala au lia i le malo au stadia le taimi wha umai le fale. Le lawa uma na iai lea ieinga. Whai pele ta alolo ma le musanga lato uma. O le ale taimi le wa ato whaina e wha umai le nganuenga. O inai uma lava uma. O lewa uma na whaifa alo alonga ma mea masani le atunu. O na wha alo alongia le pale mene e le kapeneta wha perwhamsinonga. Wha alo alongia le whale o le pale mene Samoa. O i e atofa uma iai le 5 sutasi tu malo o Samoa atoa. Ia le lola pala melina tele fo le pisa. Wa o le na wha pe uma le whale ia se te maa leo futo e ta umai nei e uma ia o ke topa. Ia mana tua foi. E le whape e mu la e la foi. E mu ngā lai pia Samoa ia so uma 24/7. E iai le taimi o vai tau e le anga le tau ti munga savili e le mawhaina wha umanga duenga.
Le mele mawai. Wa pe o to ilin sa mo to te le malama. Ya unga o le tau ma meo lo tutupu tutono sa mo. You give and take. E le whapea o le a whai atu lo o ia e umal whale vai aso lea. Ai ati mungal vai aso atua. Then what can they do? They say me mawhai. You know, it's obviously na fitu tu na i ele tō wha. Ia o le whaopoponga atu le natu la epa. Aloha, leota. Na so, input te wanga. E pau ole fesili o te fesili. Na iai ni tu malo na iai penga al kapeneta male pale mene na whaia le talo. Ole fesili na. Na iai ni si ole HRPP na iai. Ni whaipule ole HRPP. Ole tali i. Ni, sai kai. Na fia uma ia le tele o afu. O itu malo. I. Langa ia. No ai tutuila na mai. Ole ala se si me silia kulung ole melna. Ele amai ele mana tol tangata to tasi to lo to tolu. E amai fai ele mele. Le ai. O sa mo atol na o ai. Le la se me koi pisa inga mea. E koi pisa mai o sa mo akola nga ia. E o e HPP langa ia. Le la se fe au tu te toe tau langa i mena. O me pule ele malo. Manaya. Ia to tasi. O te fia whapopo atu tula epa leopata ua leota ia te tuila. Mantua fo ele na tele fo le sa ia to ino sai lele ile malanga. Mantua na bala aulia le pale mene matato whainga malo ele umusanga o le mauta fono atu tuila. Le lana o ele malanga. Na masi ia ile tato whainga malo le foi na tele tala. O ia la mena o ai lale i uma le fala tutuila. E pule tutuila le taimi e umusa e lato mauta fono. Le foi la mo le taimi o tato. E pule le fonga fetalai e anga le mutafa yoi o le mauta fono sa moa. Ya, mana ia. Na utatu tu watu sia vaenga. Na fasi ngalo fasi umina ngalo matu le futo langa langa mai. So leo tatu tu atu yesi tamai fa mata osilia. Ia mo le malo maanga ale tatu nu. To tasi lam ta upu mafanua in tu atu le lam no ia. Leo tai san tau. Ia. Po mata me leo ta ia. Na seta tapuna tapena ye. Ole whamatalanga lea no whalongo ye ia nei whatatana ngā lisi o ori ia malimu. E whapea i ole tupe o le whono whaamai. Lea ua whai ei laka pifou le whaingi. O matua ia uofu le nei toi ngā tala ua whai ele ori ia. O le whai mai o tupe al whono whawai ele ua whai ele. Le avu. A o le 5 milionga leanga au mai e Australia. Leana au mai e whai ele laka pi o Samu. Le la lei ona whatupu le me lea. Le sei mea te fiata ua tu le ori ia. E lei whaamalolo inga e le palemia, ma le malo. Ia le lakapi Samoa, le ai. Lai alua lakapi Samoa ai, o lai whai ala a koumea. Pau le mea le malo na whai. Ua whau lesi yuni lea, lesi yuni fau lea. O lea ua whau le malo le yuni lea. Ala mai tu wala tu, e leo whaamaloloa. E lei whai ko le malo, awangi koe whai arko yuni, le ai. E lor talan na malon fa ia yo. Ola la pai fai. E von kala le ia le ala pule ni. Fai me ola la pai o si le ko ke lo komiti lo ko lengi o ile. Bel natule paule to ba tu semana ile oli ia. Ola oli ia. Ola oli ola tu tono al palmeni. Fa ai tetia tu talai fai. Ele se tatan no nga fo le fa sam no ila lo la au lu ko me ngai fai ngai ko ke mai lu mo le tu
Nai te fai i tu tala i lumo le tu. Ai se fa no no le tu la fo i fa pe i fa mtala. O mana tu la tu ele fa fonga malo le tu. Le to ina la le iwa suta sanga la le fa fonga e me. Ai fa fonga mai le fa kama kiki fa pel fa ngoko fa mkalanga. La ko nga menga ko fa. O ka fa senga le kungu. Ko mai fai mai ko nga kala i fa se le tu. Lai mala lilla kapi. Ole yuni le o fai nei. Ole yuni la fa. Ale yungi la ia kuai. Ola la pa le yungi kuai. Ele fa tu malo tu. Al me o fa me lo ria. Ya o fai mai le o ka ofiele ele malo le la kapisa mo. Ele ka ofiele se malo se la kapisa mo. Na be il futuanga. O ese o ko ia ilunga i le pon. Ai mai sta te e ran le me. La me nei. Le fio ese lo ringa. Be i mai lon malo la to ia. Fa un mele. Mela na le fatoi. Aua nei abesea i kala le ori ia. Ia le mele tupu o isa mo le lakpi. Aua nei abesea. Langa o le e ti ngā te leo tātou loto tātou nei whaalongo tu iai. A le ngofu sa mo le ori ia ma whai kui ngā whamtalanga whape. Leo mai tangata mai sa mo. E lau ke lei lo me e ka umai le ori ia lunga i me. Langa e lo tangata umai o lunga o le o penga te whaila. A leo mai le ori ia mai kui ngā whamtalanga whape. Moni le leile ota mana ia mtau. Mana ia mtau pu lewa e au mai ia e telefoni manatu te manatu ele uta pena mai ai mo whanua. Ia i le tūlanga o le lakapi e moni au. Ai manatua fo i le tala o le tupere na ne lua ono lua orua fitu. Na ia le allocation na ia le tupe allocating mo meu sports. E inclutela ma lakapi. So o tupe lana, e leo to iese ma whaflua stap lo tau fila maro. E le toe anga i to tonu o le lakapi Samoa. Pe 4 miliona, se ito mai atu i se records se urua ina o pai tau 4 miliona po. Na e ave le Cessna ke e po le ta ur vangana. Yeah. O na allocated vangana. O so na i na male afoi, male tupe e fantai le lakapi. O le lakapi mai sita alunga uma. O tupe la na le tau file pa le tupe le. Ne to e alu lakapi Samoa. Ai le whapea moni, e le ta fia le whapea tu le malo. Full stop, i le lakapi Samoa o te whese mea. O la ko wano whamawai. Lo whamawai. Ia mo whanu. Ia, pe o le sa wanga le ota. O le tūlanga le sa iai ka. Ina ua tupu mai le tupu le 5 miliona le mea Australia. O ina la le sa tūla e lo le fionga le li palimia. Siringia malo Australia. Ile awala tu sa o me tupe tono whainga malo. Ai le aru sa o le tupe tono la yung. Ona wa malama atu mu nei. Le tele le tupe sa mai. Ai le o accountable. Ia tanga ila le ai api. Pia. Sfulu 5 tausanga o tuli me le ai api se financial statement ale la kapi Samoa. Le ai se me wa batua. Le se me feo fai ia. Ia tulanga nai. Le lana abatua ile sa nanga le fionga le lipale bia. E fa mo le amo no so fa la batua isi vai sual. Ya. Ole pepese ia la kapi Samoa. Le ai se me fa le ton we tala le tupe le la kapi e anga i o ile afo ile IRP. O fen me sa wensi mai sual. Amon. Ale sa mai manino la ba ia. Le query le IRP. Le na to query le Samoa, la kapi Samoa. It's been more than 10 years officially years a financial report. O le ala le infainga submit to say financial report. Le ala na pelo fa matalanga ia o mai i luma ia Samoa. Ioi. O le mai le tau fa se la tumu. Le foi lana le lona fai lol fai unga le fionga le li palimia. Ua ta mala tele le au le ale atunu. Ua le to yeise tu langa le lei. E sili ei loa. Leo ese uma le au porkiki. Ai o atu tamatuai mai la tau e ele to mai. E fai le au a fia o lamino iai. Na o tula e pan fa mawai and nominate Namlau Ulu to become a president. Le la tula i mai a e leo mawhaino ese uma i la tau. O la tau ia sai el porkiki ia posini. Falo mavaenga na Mulau Ulu to ina
Le lan nai wai loa le whasao atu le saunanga le ota. E le te tōwhia le whainga malo le lakapi fau. Na tuu le avanoa I uni uma, sub-unions uma le atu nuu. O tau e whau se si uni fau. A whai e le manuia ta ma whainga I e whai atu iai le lakapi sa moe o ese pokiki. Paulo le awala le malo e ma whai na sosoani le malo. O le olo uni ngei, whai se si uni fau. O I nala sa atu. Ia le lau tū lai mai nei. Le mai tau atu, e luas fuluono uni lakapi uma I tū malo. E from 21 na lato lango ina le uni fau le wai ai nei. Le la le tū langa la le malo. E pea na sau no wha pea watao, e le tau fia le whainga malo. Pau le mea watao fi le whainga malo. Watao fi le budget le tupela lewa e sau no e tu la epa. Watao fi le tupele na. E le toi e sosoani al malo e abe le lakapi Samoa. O le la abe sa o le sosoani I le Samoa Rugby Football Union. O I nā le la a lilingi e le whamanianga le tato whainga malo. E lango le a. Ia le toa tele. Le whai mai le ota. Wa whai mai ia limongi toa tele tamata alo la wo iai. La whawhinto tele lus fulono au. A le lus futasi au le na form apinai le uniform lea. Se awale tau whaase se le atunu. Mena tau mai e to te wa aima wa lalo I le mamalo le atunu. Le ai. O lai o tamali I umata ngata nei lai le I tu malo ese. Le wala to lango ina le lakapi le nei. Ave ia yalo mawhanau le atunu. Sa ili le manuia.